training te pe in kan val te an riak khoma nun chan an in zirti thin ani chu tiang ang deuh a thla na ang deuhin khotin branch tin hian YMA run nei turin hi le thau polin an lo sual thina eni Rawpui branch te po hian sang khat kwa som kwa panya khan kan branch suai tu masa ten hi le thau polin lai kong kama hian kwa ni kum khan abangda pachung rangfa in thing zain har sa takin an lo sa ni huna local zela mason na in kan ram min tuama sang ni som ni pathuma helai kong pui hi anon lai zau leka chumia chuan compensation chen sin thum kan mu ve ni chumi bel cha chuan July huna kan MLA zom tak pusilarin sangan BADP sungkal tangin cheng nuai ruk min pek bela chumi mang chuan helai National Highway kong kama hian RCC building mizopa chia chong ni in YMA ten run chatak kan lo nei to ni chuan huna local le a National Highway 4 lane a lai tur roman na ron kala sang ni som nia kan YMA run uluk taka kan thua tu masa ten an lo sak chu thia ta lo ngai le ta a tu tiang chuan sang ni som nia compensation cheng nuai som li panga lai mai kan run atangin kan han mu a chu thang chuan run sale turin kum sang ni som ni pakhata khan branch committee in khoila nge kan sakang ti in kan han zonga kan du thu sa ma chuan lam lian tlang dung ana hian han om thei se kan du khopa ama ro chu compensation a chuwa wangin in huna to em maya in kan du thu sam kan mu lo wangin kong kama tuna kan sak nam hun hi puech lom zola te in hun kan han leita khani a sang ni som ni pakhata hian a mun an nuaya foundation te lai tran ni in a bim le ban te kan chung mana building committee hi tram ni kan kal pui mana a tram masa kha andrala tram ni na sang ni som ni pania din ani a chung tram te chuan voin ni atop hi min thlen ta ani kan kha report lang pui kan soi du chu ni a tin he building hi cheng loi som thun pa a building saklan kan manga amun leinan hian cheng loi riat kan mang boka avain cheng loi som ni le pali sengin he building hi kan sa a hemi ground floor a hian library le kan property te kan da a chung zok khi committee room atana room anani an nuai hi floor khatala oma hei ro chu khotlanga engemaw in lua han khai lak mangang te tan man choi lo thei turin branch committee in a room ana he jubilee zo tang hi chuan mi mal te point an lua chho tura be sei ani voinia Mizorama kan politician te singa kamingai sang per mai le Rawpuya atakin kan muang ti ngai la kan siat lo kan MP Rajya Sabha pu ke VANLALVEN'N nelaya kan jubilee min man puya kan run min hon sak thei tur hi kan lom tak zeta voinia hian ane na po hian atharin lom thu kan soi le alom nan kut in lo bel le peang ina hian kan YMA run uluk taka YMA tena kan lo sak chu kan MP zawng takin min hon sakanga aduangin engemaw tong kam hi khat soi tu nei poina soyanga a soi zo kan a sartenen chukha in kulai ribon ko che chatanga o che cha main hela hian ahong tu mingle kan poisa sen sa te kan zia ka kulai khuan a pol ribon pola phona pothe na chu ni nuwa helai ribona alai taka khuan in che cha sakanga chu tiang chuan mingon sak turin kuna kan MP zawng tak atuta hun an ta ne
in March ki so pani sa hi som hi le pali hian Rawpui YMA Golden Jubilee lom na den chanin hei Rawpui branch YMA ten YMA rule chale bai alo sak chu hon tura pe fel alo karin mai hi alo hlei ka sia a chu bang chon voinia he YMA rule hi Rawpui YMA nula le tangwal tele mi pui le khotang ten trangkai taka an hon turin hon anita aniti buang YMA rule trangkai taka hon turin anita buang chính là hết Ngalo. Ngalo. Karem tiro. This is YMA rule. Azong khasap tong kan comment he ni.